Lamsoba song jara TTAADC contractual basis employment khaina musungo full explain khlai sawo o job kha contractual basis phano olo permanent phano ngi thangno tan bage kai rogni experience certificate bo mani thangmano am bage olo next year olo je TTAADC ni land record ni bage jodi post talang hangkai nongni explain to hangkai rok apor kai nong taisa sujok phono ngi thangmano aboni bagai jara khlaina musungnai rok o video no puila ni simi paithak jora naidi kaham kai full explain khai ang nongno sabana puila naidi vibe songo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Office of the Chief Executive Officer থেকে recruit khaijagoi phaikya 14 তারিখ 2 মাস 2022 employment notification naidi obongkha purely on contractual basis ni bagui mention khaijaka period 11 months ni bagui do gai under land record ni bagui o jaga talangjaka settlement department TTAADC o jaga o boroni post rijak tongnai de 1 number assistant survey officer ni bagui 3ta post tongo o jaga qualification retire nangnai do from ASO post eba ex government officer khaijak nangnai broni age limit 60 year ni under ni bisingo ongna nangnai sajaka engai o jaga pay level monthly 30,000 initial period of contract 11 month ni bagai epa 2 number tongo junior surveyor 7ta post phunukjak 12 pass nangnai surveyorship pass from ITI khaijak na nangon sabo 45 years ni bisingo ongna nangnai age orongai monthly pay level 20,000 11 month ni bagai 3 number amin 7 post tongo orokai only 12 pass ngai rimanai 45 years ni under age limit ngai orokai 70,000 or bahino 11 month ni bagai chainman tongo 7 jon orokai class 8 pass ngai rimanai or bahino age limit ngai 45 years ni under ongna nangnai or monthly pay jaka 12,000 eba 12,000 11 month ni bagai no go jaga borokni application khaina ni bagai should have contact following information ni jaka pujan mas snai post ni bumung arpre ni bumung blog letter mas snai arpre father ba husband bumung mas snai arpre permanent address ready contact number ready qualification date of birth day type arpre ni boys ready arpre nationality ready Indian arpre STSC choose kai ready arpre knowledge scope borok nangnai arpre bar number India ni citizen nangnai TTAADC ni basindang nangnai ni sajak go jago naidi submit khainani borokni address jaka chief executive officer TTAADC Khumlung West Tripura pin number 799045 including photocopy tai marksheet tai education qualification tai age proof certificate tai nationality certificate dok nangnai ni o jaga submit khainani ni sajak 1 number na jaga application submitted khainan bagai office of the principal officer ni LRS TTAADC Khumlung bini yagon rok o application submitted ma khainai rok submitted khainani office time ngai 10 ta থেকে 5 ta ni bising rok submit khainani nong jorajak 17 tarik 2 mas 2022 17 ta ni sim rok application joma khainani bagai thangi man khanai o jaga sajak 17 ta ni simi start tarmane 2 number na je the application may apply any one post junior surveyor ba amin abon bagai ekta post ni jaga sajak 3 number na je last date submission khainani kai 28 tarik 2 mas harikni 5:30 ni bisingo norok submission ma khlainai epe phunabo na je 28 tarik 2 mas 2022 aboni pore khe tai norokni pusti pono eba yago phone tai jomanrak jagalak nei sajak only 28 tarik ni bisingo simi norok jomanrak janai epe 5 number na je norokni interview date tai time je venue ro abongkai ulo notification dijanai aboni yago norok saimanai borokno hoite notification dijanai April rok saimanai tabuk borok ni kuno interview date time rok venue rok o jaga rijak ulo se mannai rok arpre 6 number na jita sa jaga nongni interview ni bagai attending ni bagai kuno TTAADC paid dijaglak nei sao
jara contract basic khaina musumnai rok norok o jagao rimano jara interest tongnai rok tabuk abo 11 months ni bagui talangphano next year ni bagui teisa hayung kangkhe teisa haini norok chance manphionai norokni I card rok manai norok kagoj rok manai arpore norok teisa chance manthanai hingke jara khaina musumnai norok khai diya bo kaham no aswkno haino hai teisa jotono no hambai.